Hello guys, Zanya chu vlog kan ball pen chui le sao zep in na teng le chop ne nu jeng in anal thi in vet ding a jong na viewers ho ading a jong lungboi na hi in na ki the de du jeng nai lungel chu je chun tunya hi comment a ka mu bangin video hi anal thi chana kan bowling hi in chom chakli na 3 minutes 4 minutes hong hi ding hi in anal na zo si chu kan la do a kan edit tha a teng le kan posting a hi in na guys nang jong invet pe un lang tuni chana ka channel ana subscribe lu lai hon lungsi ten ana subscribe mun lang teng le akoma bell notification chu ka on diun ka hin ti mu ve haban kitin video tam ta kan upload kit ding hin na official theda kan upload ding hin je chuna hon jong tom ngai ten invet pe un lang ka video zo si hi anang ho zala 2k jong ka waltan teng le adanga nang ho nei ki tho pi lo leo koi machan ki tho pi lo de hi jin nang ho chunga hi so pi ulen out te chunga hi ka kinep na hi jenge lungsi te in 3k hlut pi vole ka ki pa e vlog hi an enjoy di hin kain ti mu ve nunga hoi ta mel hoi ta cookie nunga mel hoi ta jong omding hi in teng le nunga anjali hen lang last time ho artist te bon chawa chu namu thi che ding hi in lam kai ho tong ki la na bon cha chalai video hi om so ke ding hi in chom sakli cho thet nal thet kan bowling hin na an view le ka ki pa e Thank you so much for your valuable speech. Moving on next, Bethany Cultural. Artist Solim kila pe ka be ita le YouTuber Karbyong YouTuber ho Karbyong long hero actor wahi Boygin and the band ka view te ole ama ho ji hin kut jong anomin zu chovin ama hoi sam hon ka net piu hi jing pa thang at piu ki pai Andali lam nhau to ki mo toin mai thu khai la dong ten nom na sa nam ai bang loi tu mo kam lang sa dan he ma hen ai le ni yam to bang nam ke ja sa apa ki pa men hu pa men lam pia ka re ka to ta la ni ha ten la ma ho la sa ngong tung tu ma pa na kin koi do ding hen na ve ki ko chi ke lai na bolu to ki pa men lam nhau han se jeng Martin Vlog Abbas Martin Vlog in Jam kat pede acha Lele sắp tiêu hết.